Ka Solaris Bangalore, rengkat bat ka St. Joseph Educational Services Shillong, kan penlong ya ka seminar hakabaya day bat ka Jinglet Puli MBBS Shabari, ha Shillong Club IGP, hajan DC Office haka arpenyaw tarik Agas, hajar arpuar, nado kapuar kadway shiteng sheneng, bat on dan kam ban siwayay. Ki khubor ka Batisi TV, lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch, price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish, ordar mapi, nginwan ra amangi, hakir dobyeng jongpi. Ka Meghalaya People's United Front East Jaintia Hills District, hagas ngithoding ka arpun riu tarik unailar arajar arpuar, kalana senyang hadu nriu pau teligi tin sop yeng syakilai teligi Longïing jong kasnong parakmai kabahab hapo ka East Jaintia Hills District. Presiden juga seng ubak kersian bela ulaong bagani ke jing nok senyang dagitin sop yeng kalong kum si benta ban yarap lem ya ke jing jong kini ki Longïing ki bamat ya ke jing duk jing kerdu bat ki bem yolat ban maramat ya ke yeng ke sem jong ki kabala jot lapei bat ki ba im kendoi jakpo tang dakakam belas ngi. Dari slap dari paru ami slap dap dari sudah yung sem wah mi alat yok lutigi ne bha ini otak man gila ibru wa sa konfer sa rangli yung sem le man yung uduk i na liang yung sen yang PUF imban si klempai klemsli ya kini gilong yung nong sem ni dap dari jing si wa mempai kemat kini ginong mi kemat yang i sini sa isentia kamtam konsensi yang 6 clearet wa menagi pat ya kini konfet konrangli ni kerpat jore ki nang nini chmat to yo pai ki ya kini konfet konrangli yo ege ki kamtam ya kitin wat ya ki skim yung ki skim fair ya ki do to ege sa ki maliga naliang iga MPF iki po Ïing wo yo esket kanu dili kisnem dalai nre kinomi kmat ki hanyo pai kamtam district mem pai kmat kamtam igini wudu yurangli wudu dengan kuau meses upah clear kamtam po Jaintia district kami o pajba soba terperkat kamtam ini arjar pule kamnu jet pi kita ginomi kmat nabenta yo upai kamtam ikup ciliang kisam ciliang yo askeri yo kamtam yo aplik skim per nabenta ginomi kmat bon ginomi kmat wami rei mi nabenta yo kisamen rei